ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, худо нигоҳбони ҳар як қадами шумо боша. аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед. дар комментариём нисбати форма бисёр менависед. бачаҳои азиз, хинакай зимистонаи кор менем, ҳар тарафа корому аралаш ки ҳастанд, ҳаракат менем рабочи форма қати бигардем ки механда биханда. дуо кунед ҳақму қарор дорем дар замзам маркет. замзам маркет яъне ки ширкати замзам умра ҷои ака ҳасан ки ҳамеша мо чӣ кор мекунем дӯстони меҳрубон, ҳаҷ равон карда истодаем, ҳаҷи умра. чикаре ки видеои пештара гуфтем ин ҳамин 15 числа 15 иншааллоҳ мо тасмим гирифтем ҳаҷи умра барем. имрӯз чорум, имрӯз ман видеоро мегузорам. имрӯз 4 числа дӯстони меҳрубон, ин 10-11 рӯзига монда. рӯзи 15 парвоз ё 14 парвоз ай. каме дигар мондагӣ. мо ҳар як рейсмо 50 нафар, 40 нафар мебарем иншааллоҳ. ҷо каме дигар мондагӣ. бародаро занг бизанед, дастурочна занг бизанед, ҷоҳотро муайян кунед. нарх навора мегум ки ай тоҷикистон боша $2200, Москва арзун карем. Ай Москва бирава $2000. Нигоҳ кунед, кадме ки ай Москва мерава, ай Россия мерава, граждани Тоҷикистон, ай Узбекистон, ай Россия, ай фарқ надорад чӣ граждани $2000. Ай Тоҷикистон бираванд, яъне ай Узбекистони, ай Тоҷикистони, ай Россияи $2200. Масъалаи билет ба ҳамон хотир дӯстон нарх навачо баъзе мегӯянд ки ба Россия чанд мешава, ба Тоҷикӣ чанд меша намедонам. ҳамон 2000 дар Тоҷикистон боши $2200 ё $2000 ба Тоҷикӣ бизан чанд қадар Тоҷикӣ меша мебурояд худаш. ё ки дар Россия боши ба Россия бизанаш, агар нарх навому валютаро бинем мебуронад. ба ҳам хотир дӯстони азиз гафа бисёр намекунем. ҳаракат кунед, кадмед ки ҳаҷи умра мере иншоаллоҳ. падаронро мене модаронро мекунед. ба ҳамин компания мо ба боварӣ иншоаллоҳ. хуби компания мо дар чия дӯстони азиз ки бачаҳое ки роҳбаладан мераванд меянд чон медонанд. роҳбалади мо айдушанбе ай пеши ваданасос бигем мебахша ам гӯш мегира мебара бо меёра, яъне ки ответственный, яъне ки дӯстони азиз ответственный беҳад масъулияти сахт талаб мекунад. падар як каса мебари, модар як каса мебари, яъне ки дӯстони меҳрубон аз масъалаи падару модар чӣ гуфтанем ки инсоният ин шаҳри дура, шаҳри мардумай. масъалаи ҳаҷи умра Макка Мадина як одам гум мешава, бурдан овардан ин тали шутка, правильно, ин шӯхӣ нест. роҳбаладо чун медонанд. роҳбалади мо алҳамдулиллоҳ беҳтарини инсон мегира, аз душанбе мебара, аз Москва ки боша ай шаҳри дамаде ай чи аэропорт дамаде сувор мекунем, бо мерем амҷа қабул мекунем. касе ки дар ширкати мо уша 5-6 боши равон мекунем иншааллоҳ. рафтай омадай ҳамаш миннатдоранд. худованд бо аҳли байти шуморо кули шуморо ҳоҷӣ кунад. баъд дӯстони азиз як чиз дигара мегӯям ба диққат. кадмед ки сум надорӣ, медонам ҳавас дорӣ, бисёр мо ҳавас дорем. қарз накунӣ наре, илтимосу мекунам. қарз хавала мекунӣ, падар рой менӣ дар номуси ҳамсоя ва ҳамсоядорӣ. итари дами хуни тоҷик кам аст. да пас назанам. о фалони рафт, падарш рой кард, модарш рой кард, бояд ман рой кунам. хоҳиш мекунам қарз хавала накунед. шароит дорӣ, рой ки надорӣ, дуо ки парвардигор аки ба ҳаҷ бидан ва маъне надорад касе ҳаҷ барава биҳиш мерава, касе нарафта намерава. бояд худованд медона. фақат дуо мекунем ки хонаи худоро, ҷои муқаддаса тамоми мусалмон, хусусан мардуми Тоҷикистона дидорша насиб гардонад. дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. ҳар як ҳаракате ки бобоҷон 88 мекунад, аллоҳ шоҳида ки ба хотири мардуми мусалмон, хусусан ба мардуми Тоҷикистон, мардуми сарбланди ватан мекунем ки ҳамавақт пешрафт ва пешдаст бошем ки чӣ мегӯям, ҳамавақт дар фикри мусалмонон ҳастем, дар фикри тоҷико ҳастем. на барои чӣ, ба хотире ки тоҷики мо ҷое бошад, дар кадом шаҳре бошем, дастболо бошем. худо нигаҳдор, раҳмат барои диққататон. ассалому алайкум. Şöyle çıkarırken ha. Zavodi yakında yakındayım. Sağ ol, sağ ol. Peçet var, peçet. Morallik. Selam aleyküm. Aleyküm. Ne zaman? Ne oldu? Sürerler kimlikler sürerler. Prezidenti.
هو جاي سنطة من هنا؟ انت تحركني ولا ايش؟ ايوه يبغى لي اسبوع ما تاخر ولا شيء. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زاویه قرآن هر یک کس یک تا قرآن خلق کرده. این زاویه قرآن. در همین زاویه در زاویه شهر مدینه Перевода. همزر دیگر رو راه خلاصه خیلی غمگین میشه و هفته تصاحبش در اینجا چیکار میکنن گور میکنن هفته تصاحبش و میپرسه که کدامش قرآن بسیارتر میدونه همیشه که قرآن بسیارتر میدونه عمره چیکار میکنه اول گور میکنن برای چی برای مرتبهش هم در دنیا و هم در آخرت بلندتر است خلاصه در یک قبر یک کس دو کس تو پنج کس چیکار میکنن گور میکنن همینجا شهید احد دیگر از زیارت کردن سیاست سنت است پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از مردنش هم وفات کردنش اومد اینجا زیارت کردگی بودن خلاصه 70 تا صحابی پیامبر در اینجا دفن شدگی هستند ای مشرکین 22 کس گذشتگی بودن خلاصه که همی هستی جنگی وای پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی توی احد هستی میگه یحبون و نحبهم مرا دوست میدارن و ما میرا دوست میدارن و هر کسی که یک جنازه در اگر که شرکت بکنه به اندازه چیکار میکنه یک قیراط ثواب میگیره یعنی که به اندازه یک کوی احد اگر که مرده را برای دفن کنه به همین اندازه چیکار میکنه ثواب نمیگیره مزاری که میبینیم اینجا را میگن مزاری قبرستان شهیدای احد 70 تا صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم در همینجا خوب هستند پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در مکه زندگی میکرد سال به سال دیگر سختی‌ها مورد مسلمان‌ها زیادتر شد مجبور شدن که هجرت کنن طرف مدینه منوره وقتی که مدینه منوره اومدن در سال اول هجری در بدر میگه در همونجا جنگ شد بین مسلمان‌ها و کافرها در جنگ مسلمان‌ها پیروز شدند غلبه یافتند و سردار قریش را کشتند 2 سال بعد همه مردم قریش جمع شدند 3000 جنگاور همینجا اومدن برای انتقام گرفتن قصاص گرفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم ای مدینه منوره خطی 1000 کس همینجا اومدن مسلمان 1000 کس ای طرف چپ ایزا چی هستن مردم قریش اومدن پیامبر وقتی در اینجا رسیدک 300 کس منافقا بودن کسی که دعوت مسلمان میکردن در اصل مسلمان نبودن فریب میکردن خلاصه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا رسیدک 300 در اینجا مادن پیامبر صلی الله علیه و سلم در گوشه همین کوه این کوهی که میبینه ایران کوهی رما میگن کوه رما یعنی تیراندازا ایران جبل عینین نمیگن پیامبر عبدالله ابن جحش در همینجا موند در بالای کوه خطی 50 تا نیزه زن تیرانداز پیامبر گفت که تا وقتی که خودم خبر نکردم شما ای بالای کوه نفروید وقت جنگ سر شدک در همون جنگ هم حضرت خالد وقت مسلمان شدگی نبودند پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید کرد که تا وقت خبر نکردم شما ایدین نفروید
فرانسه وقتی جنگ سر شدن در اول جنگ مسلمان رو پیروز شدن زده خیلی پیش رفتن دیگه آدمایی که در اینجا بودن همه تیراندازا یک راه بود برای پشت مسلمان رو حمله کردن فقط این کوه بود اگر در پشت کوه اگر حمله میکردن میتونستن که پشت مسلمان رو حمله کردن وقتی که توی کوه می اومدن این طرف تیراندازا چیکار میکردن 50 کس ما رو میزدن او وقت حضرت خالد بدن توفیق بده